Pogi. Uy, pogi. Uy, pogi. Uy, pogi. Akala ko ikaw ay akin. So, ayun nga mga kabsat, biglang dumating ang Team Joren sa bahay namin. Binisita nila ang mare nyo. Pogi, uy, pogi. Hindi totoo yan. Uy, pogi. Uy, pogi. Akala ko ikaw ay akin. So, magti-tiktok muna kami. Tiktok lang. Jugs, ano tayo? Remix. Yamaya, jugs. Rasa. Yachishaya, jugs. Yeah. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bye-bye. Thank you so much. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. So, ayun, may kasama akong pogi. Sana all pogi. Oh, ayan, nakarating na kami. Ito si Kuya Joren. Vlog ka? Sinsinan vlog. Kuya. Aliw ka yata eh! Ayan, makikita nyo kung paano mag-magic si Kuya Lokong Joren. Ayan. First magic. 1, 2, 3. Masabay. Last. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang kakapal na mukha nyo. For Real Challenge. Take 1. For real! Take 2. Take 3. One, two, three. For real! Okay. Sige, men. Last. Seryosohan nyo pala kita di camera. For real! For real! Ulit. Take 4. For real! For real! For real. Take 5. For real! For real! For real. For real. For real! Tuloy mo kaya. Kawit na kami, gagawin na gawin mo! Last take. Okay, let's go. For real! For real! For real. For real. For real! For real! For real! For real! For real! For real! For real!
Third day, meet Lokong Joran. Mga kabsat, so ayan ngayon po, pupunta po kami kila Lokong Joren. Kasama ko po ang aking mga barkada at pinsan. Tingin kayo! Ayan! Say hi! guys. Dandanag mo ito. Dandalag di kurot. May hindi ko man. Hindi ko. Pasinsin ko. Sinabi ko, magsha-shoutout po ako ngayon. And eto na. Magsha-shoutout na ako. Bago yon, mag-lip tint muna tayo. Ito ay mula kay A0's Yumira Hipol. Bell Aim yung name. Bell Aim. Ganda siya kasi ano, magic. Kikita nyo siya, oh. Parang ano lang, parang oil. Tapos pag nilagay mo, yan. Kasla ka na panakipala na. Dati oil na. Pero magic siya, magiging ano. Nakadepende sa kulay ng balat mo. Yung lipstick or kulay ng labi mo. Kapag medyo dark yung labi mo, gagawin niyang dark din. Pero kapag maputi ka, tapos yung bibig mo is pinkish, magiging pinkish din yung lipstick. Ang ganda siya. Ito, bili na po kayo kay A0's Yumira Hipol. And eto na, magsha-shoutout na tayo. So, ayan, shoutout kay Marichu Calpito. Hi Marichu! Keep safe. And kay Miss Kabugaw. Hello ate Miss Kabugaw. And Babylin Natividad. Hi Babylin. Ulit-ulitin ko pa ba? Hi Babylin Natividad. Hi kay JR Ilocano Vlogs. Shout out sa'yo, JR Ilocano Vlogger. Shang Ramos. Hi Shang Ramos. Hi Miss Igado Official. Hi Miss Igado. Keep safe. Kuya Renz Go. Hi Kuya Renz Go. Shout out po. Ingat ka po always. Kuya Renz Go. Tintin nagmat ajay kwak. Joros Distor. Hi Joros Distor. Shout out sa iyo Joros. Shout out kay Rezmay Ramirez. Shout out kay Rangel Pascual. Hi Rangel. Shout out din kay Kuya Jerry. Buti isaw kumakapit. Sana all kumakapit siya. Iniwan ka na lang basta-basta. Boom! Rexona drop. Shout out kay Virginia Danya. Hi Virginia. Shout out kay Mekli Salting. And shout out kay Ella May Aldabon. Hi Micah Pearl. Sana all pearl. Perlas. Pearly Shane. Ala. Shout out kay Amor Berceles. Hi Amor Berceles. Keep safe. Precious Micaela. Hi Precious Micaela Galos. Shout out kay Joy
Manais. Angel Princess Andres. Hi, Angel Princess Andres. Shout out kay Mario Abrasado. Ewan ko. Marco Monroy. Marco Monroy, keep safe po. Walang pang 1 minute. Pwede pa. Kulang. Dennis Vlog. Hi, Dennis Vlog. Keep safe po. And lastly, kay Norodin. Hi, Norodin. Keep safe po. God bless. Thank you so much po sa panonood mga kabsat, at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo and click the bell button. Thank you so much po. Ingat. God bless. Hanggang sa susunod na vlog ulit. Bye-bye!